kebanginya keren ka day harol ka lan amendment bill kabangina menjur bak lepas ngi jaka dorbar ke barang sudap halu berajeliu bat aku juga poru nak lagi para untuk bagi buah nak por halan ra yang ka bill ngila introduce kemba long tik ke kompunya yang dorbar hiru mada kasi ke bakut joka yang dorbar ka ni ka bill kala pas khem kono ke jing persyak halan ra yang ka bill nak kaliang jong chairman ula tha apa yang dorbar bala dalam kini kendo kiba kuandra ke amendment halo kan dika amendment bill ke jungi jok sam aja riu kila submit ke amendment ya kasni ke bahasa mungkin pas ni menjur ya kan dika bill simuldan kan amendment bat ni kan maru atau kasni ba baro kain bar kina pesyak kila menjur ya kan dika bill ho kala don ka jing panjang pensai nak kaliang jok kilian pesyak ka por bang ya debate ya kan dika budget speech do yang finance mana kalian yang finance tu dekat ka jing ya benrap lang ni ka jing ya kesan ang jungi ulah pensai ya baro kita kijing panjang macam ni kan yang persyak bat kunta ya kan ni kabil menjur daka yim dorbar jungka hasil automatic council ngi penpau ke sukmen bangi lala banon ra ya kan ni kabil ka bangi snow bakalong ka baton kambha nak ke benta khamtam akabedi bat ki right land ni ke ba ngi kham ya tiap kata ke jaka juki pat mak la kalong ki right land ni ki jaka pat mak kan ke hima ki badan haki right bat kum juru ki badan haki shnong ki thau ki jungi ten dai ngi yu i pat adien ba kalami akila patai kubor sepangkan ka jingwan ra ga jungi yakini ka amendment kita don katu kat ni kibala pensafian haki social media da ka basim yaki katu kan ki lain mo ya akan dikabil ke badan hakila patai kubor hari sa nak liang jungi ngem sudi syuk mana pensai mo namar kayun norbar baro ko we nak liang jungi ka liang sensa bak ndur ka liang pasal kala menjuri kan dikabil stang mangin ha sa u lat jongga jala lengba jongga district council affairs iknang ban weng ya kan dika ka jing bom sutu Bani ketika jeng yalam bakla jeng kita tu kan ni bat khantam mangin pensai ye kipat ba haka bade bat kenika amendment nginum sim barok kawi ka amendment marka jong bahan ngin sim tang kita tu kan ni kebala kedo keba ladon kiba yalam bakla haka bade bakata ka bagi ongka ceiling mo kay gini ka ceiling kebadon haka section 16 jong ka hasil automatic council administration and regulation act arajar of way kenika an kebala pas dakai isi kebari ni dakai HDC haki kisam kibla dep kalau bu ya kata kebenta bahkan doi bandon ka ceiling kamut ka jengbu limit mo ni kata ka jengbu benta baki hima ki right bat ki shnong kin ai ki jakara ini jaka ba syakin ki ki simat mo baik labu ya kini nama kisam ki beladap kam sim ladal lanu kono jeng te lakam ni ka regulation lani kata ka mo ka jeng parking baki hima ni ki right bat ki shnong kin ai ki jakara ini ki jaka ba syakin simat lani syakin ki kenhut bat kumtang nyali iya kisam biladap baki po bat ki spa akar ka jaka ka badai bar yo ki pat ba kala lek penban sekiro simat dan tang siki katu kat ni ki kenhun bat den la takadaru baka ki isi ka bare makan ka ajla bu ya kan ka ceiling bat kala bu ru ya ka kendon mo banyak kendu ya ki hima ya ki ra bat ki shnong banyak keren kumno bangin bu no da kan ka ceiling susu ka jing pensai ya kan ka ceiling kabut ka jing limit ni ka jing bu ya kata ka baki nak ka jing he hadu kat no ki hima kelaban ya ki kendo pat ba sekiro simat dan dia sekiro ki kenhun nangta hakan ni kerja kedua suka banyak tu ipi ngala pik bahaya kini ki file mo ki bala penja khmat baka isi ke barem radon kerja kedua bat ki hima hak badan ki sim ki menteri radon kerja kedua baki raj bat kum juru bat ki shnong mo bat kawai ke bas ngutnat bah kan di kerja kedua jong ka isi ke barem ban pentrikam ya kan di ka ceiling dan ni ya kan di ka an bat kedua ke jungi kelong baki laban bah ya ke ke badan hak wei ni ki kendon jo kan di kalan ka jungi bat kata kelong ban mang jaka nak ni ki jaka pat ba ni ki right lan syaki brio ki beduk mo syaki brio ki beduk khnang ba kidu ki brio jongi ki pat khasi kini ka di thik nam ta ki try meluk ki pat khasi ki jongi ki bam don yeng don sem ki bam don jaka ban riang bat tham tam ki bam don yeng don sem ba kin yo ek jaka na kalem joki ma khnang mana kalem joki kin yo ekalat mas nai sem bat haman la kini ki jingi keduk ngalai i ba ki ba paro ki sim ki menteri ki rang ba shnong ki sala shnong ki la menjur ya ka jing temu jong ka district council bandon kini ki kita bak ang ki lan bang mo kini ki lengkot kendo khnang bak kini ki beduk ki besuk ken yo masna kini ki jing bak ladon lu ka jing ai jengmot wana ki sim ki menteri ru ba la kum lu kin pe kham tam ya ki pat ba jongi ki bayo yo ka sim sna yang beduk na ka sokat pedeng ka baki ong ta ka PMAY nangan ya tu ya pi ba ha ka por bangalong saudar ti akan si yo ikas kim PMAY kum ba khandai phau tam ki long yin
บัดกำบัดชิโพนี่ขัดวิตาลีนี่กันนี่กิลงยิงเกมดอนกิจการอะไรจงมอนับกิจการกันชี้กันดีกับ private land นี่ก็ตากรีกันทีสงสิbanyak tu bagi dana pada kini bagi kim por bersana ki yeng ni kan ka skill ke bais ko kala laps ni kala kot no dalam don ki khendukur la dalam don manum no ki balik sini ta ki kamot kidu no kala masna ye delar kan kan rem ru ba ala pe ba ki ki file ki ba bun ha ka dan ru ki signature jen ki be dan ta jina kala banjur ba bandon no ki landan nak da masna ki beduk ki masuk habang le i baka ya kumne ngala pe kam dan suka file pat banyu i baki dar ki hima iratnya ni kisnong bagian mang kita ke jaka nak tak beri ke beduk kalau sekut no kum tu ikal kam habang ala simti ya ka land department rangkat ko kerja rina bar ki ising ya keren haru bar ki officer ke jongi ke blan slam ha ke bar dan metaru aka basna ke ka anjo sam araja arway ila shangru aka special land advisory committee ka bajudan hane po dis konsel ban pe nak mata ki kendo ke siap ke jongi kam simna ya su semat kalau sekut ang hata ke dia kendu simna pentrikam kumu yang bat kum juruk kum ka parti ke dalam ya ka executive committee ka VP ke jukran ha sepang ke jing dukno ke jongi ya ki Jakarta kata ka jing dukno ka kendau ke siap ke jongi dalam desa baru ndai sapang ki para khasi ke jongi hiru kham tam hingi yo i ba ka jing dukno ke Jakarta ke jing dukno ki Jakarta ke jongi kalong tang siki kat tu kat ni ki bahaya spa mo bahaya spa ki para thit da ki phau ba ki spa ka ngai i ka department ke jongi ke yo i ke isi jongi ke i ba ka long kum ni ke bomot kan dan jakasu nak kam taki brio ki beduk ki besuk ki beli ki ba juan sengi nak kapor ban pan jaka ngi kan sung sung an jaka ki dan dah ka an kam simat ho baka disuk silkat